Ka Pedeng Shakap Primary Health Center PHC West Giant Hills kalale kemen ya kajingyo ya kekerdan National Quality Assurance Standards NQAS certification ha kajingalang kabalalong ha PHC ha kaarpun rio trik jelio. Ha kanika singi lawan ya shimbentalang da umintri ka sorkar jelabat MLA kathan bala kemen rumbui ki officer katanat kakoi kekya ki bor penyai district ki nungalam shnong ki nong tre kakoi kekya ki asha bat ki dekat jong ki village health committee. Katkum kakai pot bishar benya jong ka NQAS kani ka PHC kalayo ya ka national certification criteria kabalong kandai point 90% katba ka patient satisfaction score kalayo prapu point 90% kabapen I ya ka jing bha jong ki jing shakri ha ka koi kekya balapan poi shaki pai ba. Haba ai jing keren ha kani ka jingalang umala kemen rumbui ula batai ya ka NQAS certification kum ka jingjab ka basngu sarong ya ka Pedeng Shakap PHC bat ya ka imlang sa lang borok kawai. Haba ai kublai ki doktor, ki nurse, ki ANM, ki asha, ki village health committee, ki joint action committee bat barok ki nong tre ka koi kekya ula ong baka jing itu ka de ka jing mi na ka jing ai tilun ka jing atre lang bat ka jing shim kya jong ki ha ka jing sumar ka babha. Habak do baka jing ko jing kya ka babha ka de ka nong rim jong ka jing nang jing stan ka jing roi jing par ha ka yok ka kan bat ka jing roi jing par jong ki nong shong shnong uma rumbui ula khot ikipat ba ban shim iki rukam sumar bat kilat jing ada na ka jing pang da ka bapen kan mau baka jing ada ka khamha ban ya ka jing sumar. Ula kintu ikipat ba ban pendan kam hok iki jing shakri ki badan ha ki PHC bat ki sub center banya trelang bat ki program ai jing sumar jong ka sorkar bat ban penthik na i ka jing penrung kerteng adhar bat banyo iki scheme ai jing sumar jong ka sorkar khnang ba ki nong shong shnong ki badai hok ki yo jing man toy pura na ka jing sumar bat ki wei ki la jing aram. Ula penthik na shu ya ka jing karshan ka babeteng na ka sorkar sha ka jing pen khlani ki la jing sumar bat ban pen bhai ki jing shakri ha ka liang ka koi ka kya ha ka than. Kawai ka benta ba kong san jong ka ni ka program kalong ka jing IT ya ka dorkas handa u medical officer in charge Pedeng Shakap PHC sha u MLA ka than ban pan jing aram na ka benta ban pendap ya ka jing duna nong tre ban pen snai ki jing te ki ba kong san jong ka jaka sumar bat ban pen yo kali kit nong pang na lor ki wei ki jing don kam jong ka jaka sumar. Hakatik impreo ko jeng ni larang ikli yawe po kuna yawe po pa unang song snong ke ke bapikwa kabanak kong kinbo ba ngikwa panlong barus pa kung na barus pa ngintip kabang ikwa kabaan ngikwa banyo iya ka jing nang ka jing sta kabalay kawan kakwat kakya hati imbreu chongi kalong kata hanray ngim suto bangin yo iya ka jing nang ka jing sta nginam kam banlong imbreu bakwat bakya ngim suto bangin yo iya ka spa kapel Inang kam malong ibriw bakoy di bakya. Namarga koy kakya kam ayan niya kata ka materialistic things kabangin abanom. Ngisong tu bangin poy siya ng kam kakali. Tabangin song tu ba lalangi koy ngikya ngilaban niya ay kakali. Teng ngims tu. Dahil ito ka daw, kijing pang, kijing stom, kiwan. Ba't ka ba kung saan kalong? Ba, ngibaro, klamdak na way. Ngikan mau ya kapoy kakiam dang ilapang. Rengim jo kung mapat, ya kenting bong, prevention is better than cure. Banyada kalong kabakong san ban ya kaba
Kini baro. Kini gibang yoi. Kini gibang itip. But Henry gibang imla bantu. Namarkung gajing long bre. Ni surko ba ni don gajing. Tega forkar makalian adu ajar kapra. Hapo gajing lam jongo konrak kesang ma. Ibu ya kathom. Bak baro ki social indicator ki jongi. La kadega pule ka puni. La kadega koi ka kia. La kadega kajinan kam jongi samla. Bak ibu hakam. Dia tak ada. Pi layoi bak IMR kalahir. PIE bak MMR kalahir. Kade kahir namar ka sarkar Henry namar mapi ki asha halaki shnong gijongki ki NM halaki subsektar gijongki ki field worker halaki area gijongki ki doktor ni yatrela namar ba kane ke enkas kabangiyo enkwas kabangiyo kam long kabalang kam ladangim la ban pelong iwe na kinongpang iba pu samki kapit siyang neng kade ka we na ki umpo liu jong ka jingkermen umpo liu ka jingkermen bangan koi umpo liu ka jingkermen ya ka ying kesem ya ka kimigi kpa kibawan bu ya ki kun bakin yo. When you see those patients smile when they go back hakim prayer anda playa i ba ki pu samki na gilamin nang ne i doktor ki nurse ki staff katno ki kemen dan tak ada karena enkuas ke jampi kaya ke timu ke sarkar ke lomba balai ki paramita kidon nado ba kajing shim kia nak mentah ki nampa hado ke jaka sumar hado ke tumpiang balai kamut ba unampa habawan uday banyo ya kajing sumar bapakan kabapakan habi ang kajing sumar bapakan kamot to the best of our ability ngimla banle palat ya kata ka bor kecengi to the best of our ability ngilai to yo yak enkuas mantakas nida kemen sipune redang sipun gijing duna ngidang duna hagi facilities ngiduna kamtam hagi manpower ngiduna hagi wepat ki jington ka tenta kadaw kajing sumar ki jaka sumar ki naw sumar nginam lablam labiang lo ini very dynamic kajing kala kajongki himla banaong balay o inkwas labiang lo namar balay haga school hagi hospital we are dealing with a living fire i doktor hamne kia kendo hagi wegi department ladang surok kabah oh layo iba kabah hangi pat ladang sem kabah ka ngilaw pangkoy kadai ngiso kumen bahapo ka naga-block ka jongi hapo ka naga-submission jongi kadai kabalari ngidon cut wait li ki subcenter urban health center bagindon kawe ka ba pang kre po lerem siap nakabanta ba di sumat ngidon ki dispensary ngidon ki
PhD ngidon ngindon ki solutional hospital. Kamut ba ni kajing sumar kalajar. Ha ka population ka basa pusan sa pemberujar apa solution bejoni. Ngidon katway di PhD. Ngidon ki CHC, ngidon ki PhD, ngidon ki dispensary. Kamu ide ladang ikan koridor, ngai labang ibu, ladang ibu ya kakoi ke Ki Ahmad. Ini daw syu. Ba nginam la bari lech. Persya ya kajipang kajishta. Tengah ay kuple. Ngakot mo wedding no song sinong baro. Ka sarkar muntaban kakun orang indon ka PhD ro la encourage gi bangin wan sa PhD. Ban ka jakasa syam ya kun ro sarkar hakat tu kan eksentar kala tumbi. Hendrai ke bangi susi manta hapo ka blok ka jongi dang don kiba kwa ban corporate baka jing tumo babhadi ko sarkar. Dang don bun kipriyo kiba Sean Adhar mdi uba ba pinyo jing kot Udai Adhar udai way na kila kantam ya kibaduk ya kibaduk banyo ya kalak suma bat kalak yerap apa pa ka sarkar ka pa renew le insurance ya ki barok ikali ban accident ban accident handa yot dia baka one long shot kajimpang kajing system siya tigi asya kirambas nang ngira nang ne kantuy nang sang what's now to bakla Adhar uday kaway nakikali uday uwe no atia upan yarap yangi habarok kiliang lagi indok lagi jaka sumar lagi scholarship lagi habarok kiliang tengah kantu whether you like or don't like you have to do it nga kung mau ya kung ikakantin ka ba uwe orang ba hapo tram lang ngali yak brew how arjar ka riw wala na bakla kasan kanto ta iyap image yung babukom yung bakla ngalin hadin ka si tep nga sangkay kipun kirang ba kalinga to ko po balik unaw Adhar iran kami tengah angay ki ngam lang ban batay hendray nga ang tang tanigawin malapit ang lik amlaremhi malapit ang kampisahi malapit ang kami yakabang malapit ang kikun ng pidang li school malapit ang li syabar dan kam malapit ang masyam na hang tuhanin li nakabartar system tamlaylay dito ka daw habang ang kamta ngantip mo bahawas niyo bay kung makalang mata uday bulan kam kantam nga kung nang mikmat ngayon dalaga siya magpangadya umak habang kipoy ikipang gibajur yagi ayo kipoy lagi lak kipin hambay tibam dan Adhar na ngayon maka di dalam Adhar ketan gawai ke kibri kibaka bil kipoy sekolah kipan ba BPL na dibalay nga kren yauta maruday yung way na kilad nirat yang habang itang sito mangimla ya kang manoblay banpek yo kaban kasito kasipa ila banira jadi ita kadaw nga kantuy ra ba asno to ngitri lang nga kantuy kibreo mata to nginyatri lang to nginbo ya ka koy kiya hakmat bangin bo ya jaka suma da ni nga sotunat mau padaloy naway por yung way por ay ya kata kumong timat bahaya kana PhD jumi tangi kremen skel bang tembahas bat kirabon ki nang song sunang menta labak lao doktor kendiat
Labak la kanas kendiat pat madam. Na pos eh. Don pa na bar balak ban salt ye pi. De tangki no kirang ba shnong po. Jangka PSC prinsip kinang shnong ki balak ban salt ya ka problem ki dong. Kita gitu ki pa pen pa bria. Na ka jabak la jang no jino tongin kia. Persyang swa ban ya konsol. Persyang swa. Ladam ayu bisa pik. Ray teng mangingis ngaw sta. Ngis ngaw tip dot. Teng ngintip pat kae teng haba. Om dan dawai hapo PSC. Nyong om dan dawai ngintip pa kadawai kadon. Tamba katu kadawai nang ta katu jing pang dawai badon. Wow dai ka competition gede ju. Ya dari pat namar ban kala khamjur na kadang duna. Teng ni what ya kadaw. Jadi tak tahu, hak nak pos di sembilan. Ma ai komplain dulu kuman sem gado ke janga. Ya kinong trade par. Nado subsentar, hado PHC, hado kibadan beta kirang ba shnong pagam beta banyakit ya ba na beta imlang kasala. Tenganang kentu ya ki doktor sipun gitu na ko ang mene you are dealing with living being. Kamde ga besok ba ban pendep ban la ban penhunlut hendrai satisfy yourself da kaba ngalale iya kaba bahatam every soul is important kawe bu gajing every life is important kawe bu gajing bu bangajing kadai hakamane ladang la banira kam tamulangai la benar itu balakut kala kan no gajing kwen ben sem kandon debu hapo kamen singgon jeng priba ngadon dengan profession every life is precious every life I can save it together rengkat lang nginla ban penurlong ya jinon kam jeng no sosyo sesin biang ngakit bok kirwiang ni pipar ngaduai yaw bleun ay takabor kamen save bapilap nang triba susyo na kamta kajingbi jingbiang jong ginong sosyo sangi kun persa Jangi kepada semua Lepas berkata sijar. Dan kalau saya tu ini kesini, tak boleh ini kesini, kamu ini boleh isak semua ke PSC yang ini. Kalau PSC yang ini, dengan ke nationally certified PSC, aku umut wah dah di open rengkat yang ini PSC yang ini bagi bituan di hospital QM, hewan yang tahu apa di India. Hewan umut itu tak ke quality wa service ini lagi iga man wa ang rengkat go bituan di institution QM apa ke apa yang di India ini. Nepai dia dah, memang gini really achievement. Ang sorkan Meghalaya, dia tentu kan paham ini, yo mulai sekemat, he open your gini certification. Dan dah engine kelam, niki dua head. Yang ini nuduk niliam yang M&A, nuduk niliam yang video SDMO, dan dah puas cerita. Sekali tuan, wah pengkemu kerja tuan, ini journey yang iwalai, wah dan boleh pergi kini hecnong hantam macam ni ni MLA ni padolai le UMA ni dan yuk pergi kini cuman yang ni ke PEC yang ni no i le kinong kre ni yang asban udah kena dapat house ni mem poi berkat wa yi yuk kini ke fit no ni achievement hendai lengba yang di por no lengba yang di por lengba yang di alpi go cekmat lengba di program di pero dak lei lengba di prat ding you can ma dari penmanika dan englutin ong Dwayne Johnson ong nile wrestling rock no behind rock ong ka first step toward success is taken success is not always about greatness ma bonsin you job idani man he idani ngai kun mo ki kita consistency dan kita jing le okay ini can I be come on be Arsenal mentua imam yo luti wo mani for your and certified ngai membagi jing le okay ye penman ye gini ma ye penman ye gini consistency and hard work leads to success dan mo jing imam ini le mani gamte no ada perkara yo Usain Bolt unong pet cerita praktis Andre yo pet yo jing job yo nek kan mo cerita to yo success ngau dua pet pas kan dan
Yang kam teh jing long jing ini le, yang kam konsistensi, iyo ile hengi, long by konsistensi yang wi wakian ni nuduk fourth grade, nuduk di Asha Hafil, nuduk di nurse, nuduk di supervisor, i penuan ya kini jing job di ini. Yang ngasih angu ai wi ni staff yang em ni ki em ini, em dia transport nasa. Henry burang ite jing le ki, next kami le wa dia kijuk di staff em ini le. Oh ya tentu gini kam bahaya ki sebuah tuan di feel ki MG.